أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe dina ɓawon yettude Allah subhanahu wa ta'ala juulay ɓurnaɗo tagi e fomon sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e dendagal sahabaɓe makko min salmini on salminagol islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna mi toriki Allah yo Allah waɗan on fo moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna haray ko andintingol ɗo toɓɓere wotere nde juutata inchallah ko honɗum woni ɗum koko yowodiri kon e balɗe jeegoje ɗen ka juldandu haray hande ko nogay juldandu joni noon masala on nelaɗo sallallah alih w sallam no maki kala horuɗo lewru suuma e ha o gayni o jokkintini balɗe jeego e juldandu haray mo mari baraji wa horuɗo hitande joni noon no woodi woɓɓe hara hiɓe ñawli e nder lewru suumaye ndun sabu voyage ma hara hiɓe ñawli sabu nawnare ma hara hiɓe ñawli e suumaye on sabu jibingol ma hara hiɓe ñawli e suumaye on sabu fiilagol ko wiyeten ko wuppugol sonnaɓe joni noon si tawi suumaye on feƴƴi tawi on tigi no wawi yoɓitude ko ñawli kon fof e suumaye on ha gayna watta ɗon jeego juldanduje ɗen ko adi juldandu lannude haray ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude ko ɗum ɗon ɓuri e laɓede ɓay hadis on ko wi ko horuɗo suumaye jokkintini ɗon kadi jeego e juldandu si tawi noon ko ñawliɗa kon hino ɗuuɗi ma ɗum a wawata yoɓitude foppo ha gasa watta jeegoje ɗen haray juldandu ndu lanni haray hino sella ka hoora jeegoje ɗen ɓayɗen noon ko ɓuri moƴƴude ko horugolɗe e nder lewru juldandu ndun hoora jeegoje ɗen ha gasa ko ñawliɗa kon e suumaye hiɗa wawi yoɓitoyde ɗum ɗon nde hattiɗa wo nde newi wo adoya suumaye arde nene Aisha no filli e hadis hiɓe yoɓitayno ko ɓe ñawli e suumaye ha e sabbordu suumaye aroyey ɗum haray ko nde toɓɓerɗo mi falno annintinde fiwata a perdu moƴƴere nden ɗo sabu ko ñawliɗa kon ka suumaye woɓɓe noon innayi wondema siɗa ñawlina ya horuɗeɗo fof laa ko ñawliɗa kon horuɗa ɗe ɗo ha horaɗe ɗo na farilla tum be horaɗe e juldanno haray ko woni farilla on ko ya yoɓito ko ñawliɗa kon e nder hitande nden aɗoya suumaye arde joni noon si tawi fo wawata hejjidude haray ko lawoto kon haray ko ɗum ɗon wonɗa e horude ko lawotako kon wattira yeeso min toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrindin en e sawaba o jaɓana en ko hoora kon o tawna en suumayeji hewude kadi wondude balɗe e cellal wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray noon kala ɓe gaynari ɓen haray hande ko nogay haray hiɗo luttiri ɗo kadi balɗe jeenayi wata goto jaɓu nde moƴƴere ɗo nde fuutomo hoora balɗe jeego Allah okkama baraji wa horuɗo lebbi ɗiɗi ñallal be ko balɗe 10 ñallal be ko balɗe 10 yo Allah newnan ɓe gaynari ɓen gaynuɓe yo Allah on jaɓanɓe wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh